A te COVID-19 se masaki pisi te la e lasi tena pokotianga ki lunga i māmā. Kai mawhai o whakamāfua ne ia te masaki ko te pneumonia. Te COVID-19 e whakamatako, me e wawe tena salalau io mo te pisi o ia mai te tino ki te soatino. A te vaelesi o te COVID-19 e maua i loto i swa vale o te tino te lai pokotia i te COVID-19. Te la, e mawhai o maua ne koe te manu o te COVID-19, ma whai koe tu i te vasi e tasimita, mai te tino ko o tine pokotia ne masaki, kai ma anawa ne koe patunga swa vale ko la ne mawhatua mai ne ia ki tua. Te awala pisi tēnei e whakaingoa ki te person-to-person respiratory transmission. Tēnei te awala e mawhai o ulua vaelesi o te COVID-19 ki loto i māmā o te tino siki pokotia, ko mawae ne ia te masaki ko te pneumonia. Te soa awala foki e mawhai o pisi te COVID-19 ko te pateletele tātou ki ko ngā konga ko la ko isi ei a te manu o te COVID-19. Ko isi ne suke-sukeenga ko tine whakamaunia mai, me i te manu o te COVID-19 e mawhai o ola i ko ngā konga mai tua ato te whoitino. Kai mawhai foki o la lewa i loto i se fia aso. Kai ona la me se masaki ko i fou, ko i whailoa ne ia suke-sukeenga ki lunga i te au whakitonu o aso e mawhai o ola te vaelesi i tua o te whoitino. Te la, ka whai a kita te la e pokotian te COVID-19. E tale, io me mawhatua, ki lunga i seko ngā konga pēlā me staipola, kai seki fulu ke mā apotunga sua vale ko lane tō mai ki tua. Ka mawhai ei ne te sua atino te la seki masaki, o pateletele ki potunga sua vale ko nei. Kai oti, ko pateletele ei ki ana mata, isu, io moko te nangutu. Te la ko whai ngōwhie ei te ulu o te vaelesi, ki loto i te whoitino, o whai ana whakamase inga. Te mawhai o te vaelesi ko te SARS-CoV-2 o pisi ki Suatino e ka mataloa ko i tuai o saiaka a whakaasinga o te masaki. Te vaelesi e pisi malosi atu i aso ko i ka matamatai a te masaki. E isi ne suke-sukeenga ko o tine whakamaunia mai, me i manu o te COVID-19 e mawhai o pisi i loto i te ono aso mai mua o isi ne whakaasinga o te masaki.